Sem se spet zjokala, ker sem videla pač tisto montažo na koncu. Na živce si grem. Ok, spraševali ste, kak je mojemu fantu ime in... Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what. A daj Mikica, nehi, vidite cute. Ela nehaš. Stop it. Ljubotička moja. Someone to knock at my door, telling me there's more. Kaj si se mi tako izognila? Kiki cute, ko imaš te tačke čez posterček. Najbolj cute. On ti spistine, no? Uživaš ti. Viška? Ljubotiča. Končno, po nevem koliko sajtu je video končan. V glavnem, na hitro. Jaz sem snemala zdaj v 4K, ampak ful več cajta pravim za to, ker malo šteka, pa receta se izvaža, receta se nalaga in se mi zdi, da ful Mika, sploh ne gleda v 4K. Tako da bom šla nazaj na format, ki sem ga prej snemala. Še vedno bo boljša kvaliteta, ampak ne bo 4K, kar pač ne morem, ker se mi je skoraj zmešalo prejšnji teden. Dan sem porabila za 15-minutni video 2-krat več cajta. Tako da ja. Dobro, Mika. Ja, lenuhec moj. Lenuhec moj lepi. Zdaj si gremo narediti ledeno kavo. Zunaj je 14 stopinj, ampak piha. Sem bom šla vseeno na balkon, ampak si bom naredila prvo ledeno kavo v sezoni, ampak jo bom posnela za TikTok, sem rekla. Lahko si pogledate v opisu, imam link do TikToka. If I love all the ways the world. Moram vam pokazati, kako je Mika smešna, ko prinesemo prsnico, ona se kar naštima. Ona se kar naštima, veš, kaj to pomeni? Would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, maybe I've been. Ok, spraševali ste, kak je mojemu fantu ime in ker mi je v bistvu lažje reči njegovo ime, kot pa fant, ker se mi zdi tako čudno reči fant, ker sem 30 let stara, pa mogoče je fant tako bolj, ko si mlajši, ne vem, v glavnem, ful nima nemškega imena, tako da ni Hans, ime mu je Josh, oziroma Josh, jaz se rečem oboje, kakorkoli, po mojem bom rekla Josh, ne vem. V glavnem, kaj vam hoče povedati, kač imam raztegnen, ker iz petka na soboto je Josh zbolel, če si gledamo angliški video, veste. Ja, sem skrbela za njega in pol nedeljo je mogel iti na letalo, ampak je že bil ful boljš, tako da je vsaj malo bolj prijetno potovanje bilo, kot pa če bi mogel iti recimo v soboto, ne vem, kako bi sploh šel. In ja, zdaj sem spet sama in dajmo ta kavč pospraviti, zato ker če ga imam raztegnjenega, sem ful bolj, pa ne lena, ampak tako se mi zdi, bolj privlačen mi je, da se uležem na kavč, tako da dajmo zdaj to pospraviti. 나와 단둘이 길을 걸어가 닿든 말 듯한 손끝 사이로 네 마음이 내게 온 건 어쩔 수 없지만 What can I do? 배지를 돌려놓고 펜만 손에 쥐고 있어 I'm sick and tired of love 어떻게 세상이 가고 있어 Tell me what you want
malo je že tema, sonce zahajanje ful lepo, če ignoriramo moja okna. Ta teden jih bom spucala, ker pogledajte to. Ampak jutri bo itak dež, tako da ja. Spucano, mislim pospravljeno, Mika ima dirke, posesala sem, cote še malo rabijo, ampak ja. Za video pa sem še za video pa isto sem še naredim sličico, thumbnail. Temno je, tako da bom počkala luč, zrihtam se, make-up si naredim in bolj sestavljamo Lego kocke, že dolgo nisem Lego kocke sestavljala. Evo to dan sestavljamo na streamu, ta Hogwarts Magic Trunk, ko v bistvu lahko narediš tri različne stvari, lahko zgradiš in če hočeš se lahko tudi igraš, seveda. Evo jaz sem ready, shake je ready, se počasi pripravila, dimo! Dobro jutro, moj dan se je začel zelo dolgočasno s pospravljanjem dela na računalniku, kar sem imela, nisem še konc, ampak in pol sem tako čisto naključno zajadrala v moje stare videe, ker sem nekaj pač na mojem YouTubeu delala, ko sem se selila, pa pol sem prišla na one videe, ko sem se jokala, ker nam je maček umrl in sem začela gledati videe in sem se spet jokala, ker sem videla pač tisto montažo na koncu našega mačka. V glavnem, ja, malo sem se jokala, malo sem se smejala, pol sem šla gledati, kak sem Miko dobila in kak je bila mala, v glavnem, šla sem skozi moje stare videe. Včasih je bolj fajn iti tudi, da malo vidiš, kje si bil, kam si prišel, kaj se si naredil. Ja, je tako bolj, bom rekla, spodbujajoče. Danes je tak deževn dan, v planu je ful stvari, tako da, dajmo. Ker sem spet nabrala ful stvari v hladilniku in zmrzovalniku, bom probala vsaj ta teden, oziroma, ja, naslednja 2 tedna čim manj stvari kupiti v trgovini, res minimalno, res ono nujno, nič novega in vse ostalo bom porabili, kar že imamo, a ne? Začenjam z omleto, tukaj imam to slanino, tukaj imamo jajca, jajci, tu imam sir nekje, ki ga bom porabila in kaše. To rabimo. Kremni sir, bom si naredila toast, ker ga še imam po moje. Da vidimo. Ja, toast imam. Easy. Evo, simple brunch. Tu sem si pa že dala ven te kozice iz Hofra, da bom naredila pol rižoto s kozicami in bučkami, ker je že ful dolgo nisem in se mi je prav lušta, tako da to skrila, da se otali, pa da Mika ne poje. Evo še za sladico kiwi. Reč, ta sestavljanka uradno ni končana, pač te modri robovi niso končani, vse ostalo je, ampak je imam dost, pač jaz sem končala, ker te modri robovi so vsi isti in res se mi ne da, pa itak je ne bom dala kam na steno, ampak jo bom podrla tako večina puzzle in shranila, za pač če še kdaj hočem sestavljati oziroma s kom zamenjati kaj, čeprav te po mojem zamenjala. Ja, dajmo zdaj podreti to, a ne? Oh no, ko nek tepih je. Mika se zbuja, prihaja iz omare. Dober dan, dober dan. Si mi celo omaro spet zmrdala, ha? Ja, kaj pa drugega. Vsak dan. Vsak dan. Vsem, da se ne zdi to ful nesmiselno, da pač se puzzle sestavim pol podreja, ampak ne vem, zabavno je. Tak pomirjajoče, okej? Ni vedno pomemben končni izdelek, včasih je pomembna pot do nečesa, torej proces in užitek na tej poti. 한숨 속에 섞인 감정들이 맞아 마주치며 교차하며 갈피를 못 잡듯이 Never been a fan of Jay. 갈피를 I 못 follow you to any place. 또 지나가는 길 이 짧고 긴 시간 동안 I just wanna make you happy. 옆모습이 다 낮아 있어도 목적지는 산 같아 Maybe you can't feel the pressure that I've been living on I can say that it's been on my mind But I'm moving along 스쳐 지나가는 불빛 속에 Ok, dragi moji, jaz sem montirala video za jutri že, torej tega. Zmontirala sem TikTok video, samo da bi se izognala temu, da grem v fitness. In teh se mi ne da iti
oblekla sem se že za fitness, pač spod imam že oblečeno vse. Sam pač iti moram, a ne, in se mi ne da. In zdaj razmišljam, da je šla ven, ampak se pripravlja na dež, oziroma je že dežvalo, pa je nehala. Po mojem bom naredila eno tako hitro telovadbo doma in ja, boljš kot nič, a ne. Tak neko navado moraš ustvariti po malih korakih. V bistvu, ful se mi da ven iti, ampak ne v fitness, ker se mi ne da iti v avto in se mi ne da pelati v fitness. Na živce si grem. Tak pač je. Tako da bom zdaj, po mojem bom naredila eno vaje za noge sama pač z utežmi in to je to. Mika, kak je tebi fajn, da se sploh ne reš sekirati zaradi tega? Zato spa taka čonkica. Mislim, da je malo čonkica. Da se vred spraviti, ker smo preveč sladkari jedli te dni. Oziroma, zadnje 2 meseca po moje. Gremo telovaditi. Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving center views. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know improve, but you ain't even flexing. And you ain't gotta try too hard. Number 1 fan, your side, you applaud. Got me think about inside the walls. Words cut deep, it's like a sword. Making me better, you hotter than pepper, You with a big stepper who chasing the cheddar, All of these women, they not on your level, You like a mix of business and pleasure, You a move body giving center views. I'm just I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar, and I'm cheating too. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, 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 no. Cause I love you, baby. No, 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 no. Can't let you go. Cause I love you, yeah. There was a time I didn't have romance, Šla si meri žutike. but after I met you. Ok, malo je temno, ampak sem rekla, da vam preberem ta del iz knjige. Na srečo je slovenska, tako da ne vem prevajati, mu ful boljš. Malo mi je všla ta misel dneva iz video, ko sem jo dodala na koncu neki cajt, ampak se je ok, pač. Ko bom imela kako pametno, vam povem, oziroma če kaj preberem, tako zdaj vam povem. Če ste kdaj gledali kak intervju, ko sprašujejo ljudi starejše, pa ponavadi mlajše, kaj obžalujejo, bojo starejši vedno rekli, da obžalujejo stvari, ki jih niso naredili. Mladi pa stvari, ki so jih naredili. No in to se malo navezuje na to. Nekega dne, nekoč, to ko rečemo, enkrat, en dan bom to pa to. Enkrat bo že čas za to. Okoliščine niso nikoli popolne. Nekega dne je bolezen, zaradi katere boste svoje sanje odnesli seboj v grob. Seznami z razlogi za in proti so ravno tako za nič. Če je za vas nekaj pomembno in hočete to nekoč narediti, se tega kar lotite. Boste že sproti popravljali smer. Ful dobro, ja. Ali pa ko ljudje rečejo prava oseba v napačnem času,
Jaz vedno manj verjamem v to, zato ker glih takrat se pokaže, kdo je za tebe oziroma kdo je ob tebi. Ali so prijatelji, družina, partner. V tistih trenutkih, ko ni najlažje, ko niso stvari na svojem mestu, ko ni popolno, glih takrat ti rabiš to podporo in če nekdo ne more skozi te stvari s tabo, pol mislim, da ni to prava oseba. Isto nam recimani se odločajo, kdaj bojo imeli otroke, pač ja, do neke mere moraš biti odrasel, pa odgovoren, pa finančno stabilen, ampak jaz bi rekla, tek po 25 letu je pa pol že, mislim, ne bo nikoli popoln trenutek, tudi pri 50 verjetno ni, mislim, biološko ne, ampak tek nasploh življenje ni nikoli samo navzgor, pa nikoli ni ravna črta, ampak je grdo in brez teh slabih dni ni dobrih, tako da ne nekoč, ampak zdaj. Dobro jutro, mislim, ni več jutro, ampak nisem nič snemala. Malo imam pauze zdaj od računalnika, ker montiram video, pa sem postala lačna in si bom zagrela ostanke rižote. Danes imam v planu umiti okna. Gremo najprej jesti, da lahko nadaljujem. Ker sem pa prvič, odkar imam Miko, začela s temi videi, ko so ptice pa veveričke in se mi zdi, da je to tako, ko daš otrokom iPad ali pa telefon, da je malo mira, veš, da lahko delaš svoje stvari. Evo, to je iPad, oziroma telefon za mačke. TV za mačke. Sem da vina v TV-ja dovrgla, kar mi je sicer že ne zaradi tega, ampak ker pleza rada na TV. Ona tu gr spleza, frajerka. Moram se malo okrepčati, predno grem okna pomivati. Ta jogurtov okus z medom in orehi je ful zanimiv. Meni je všeč. Če nimate radi jogurta pa orehov, pol vam ne bo, ampak jaz imam ful drugače ful rada jogurt sladoled. To je tak edini sladoled, ko ga jem, pa no, čokoladni. Drugač nisem nekaj ful za sladolede, ta iz Hofra. Sicer za ledene kave imam rajši vaniljo, oziroma nekaj navadnega, ampak samostojno je pa to ful dobro. Kak lep sonček, hiter ven. A ja, pa seveda lojtra, ne? Gre zdrav na balkon. Če hodi na... Ti pa voda. Se ni čistila, ne, tako da. Se hočeš kopat? Pridi. Ja, pridna si. Greva ven. No, čakaj. Zdaj pride. Čakaj. Zdaj pa še od znotraj sem ugotovila, da so v bistvu od znotraj ful umazana, sploh nam očesa in kako in kaj. Malo odmika, ampak tam na oni višini in... Zdaj pa treba še tu zadaj posesati, ker sem kavč umaknila in sem najedla ful Mikinih igrač in prah. No, in ker sem že glih tu zadaj pri kavču, vidite, da imamo Mikine dlakice. In jih bom posesala s tem nastavkom za Dysona. Drugače, nekdo me vpraša, če imam kodo za popust. Nisem sponzorirana, pa sem ga na Amazonu, ne vem pa, a jih imajo v Sloveniji, ki je, mislim, da bi Big Bang lahko imel. Ne, nimam kode za popusta, sam pač ful mi je všeč. Pa še tukaj se, ne vem,
Takrat, ko sem z tem globinskim čisla, sem ful slabo počisla do zadaj, ker mi je moči začelo zmanjkovati. In bom probala en trik, ko sem ga videla na Čisti z mano na Instagramu, in sicer pač detergent za perilo, krpico, vodo in drgneš. Tako da bomo probali, idemo najprej posesati te dlakice. Ok, topla voda, jaz imam sicer tekoč detergent, no, mama to kaj veze, ena krpica, treba probati. Sploh nisem snemala, ker sem smotana, ampak ja, ne vem, mogoče je malo šlo ven, bom videla, ko se posuši, ampak še vidim fleke, mogoče je preveč trdovratno, oziroma sploh ne vem, kaj to je, mogoče premalo pač pritiskam, ne vem. Tukaj lahko sploh vidite ta flekec. Bomo videli, ko se posuši. Upam, da nisem zdaj ustvarila še večjo stran. To pa že fajn zgleda. Kak piha. Nice. Na nek način mi je všeč, da je miza tam, ampak ni praktično, ker pol pač se mi zdi, da te vsi vidijo, ampak itak je čisto enostavno predstaviti. Prav nice. Ok, preden da gremo z Minejo. Z Miko, Mineja moja sestrična. V naši familiji fulkrat pomešamo imena, ker nas je toliko. In ja, živali kličemo po človeških imenih in ljudi po živalskih. Minejo, z Miko gremo na balkon. Si mi hitro naredila šejk, da ga uživam. Ne bom kave pila, ker mislim, da ne rabim danes, tako da dajmo ga narediti. Prvič bom probala proteinsko mleko, me prav zanima, da bom prvo samostojno probala, če je kaj drugače od navadnega. Ne. Pijem iz tega, ker sama živim in lahko. Prav vedno premalo zategnem ta del in pol mi toči, ker pač pozabim. Jaz ga tako hitro nataknem ponavadi, ko ga operem. Prvo probam z vodo, če sem ga zaprla. Jej! Mleko. Ni treba dati mleka v bistvu, pač lahko bi tudi z vodo sam naredila, sem meni ful bolj dobro z mlekom. Še to je proteinsko teda. Večji banano od spotu lupiš, da grejo te lasi njeni. Lažje dol sem, zdaj sem že na pol iz druge strani. Ne vem, kje sem dobro brala. Arašidov maslo. Se vem, da sem že to 100-krat pokazala, ampak nič pa še kdo ni videl. Tež na eno žličko dam včasih več, se mi zlušta. Jaz sem ponavadi tako eno merico do eno merico pa pol na šejk. Ena merica je dosti, ampak sem rada, da je malo bolj. V bistvu je to kot nek nadomestek obroka za mene, ko se mi ne da kaj skuhati, pa da se mi nekaj sladkega lušta, je to prav. Perfekt! Dajmo. Bilo fajn, če dam po Kroger. Jaz bom tukaj video končala in ga zmontirala do konca, pa se vidimo naslednji teden. Čau!